Wasili el tolu masina o watu le ofisa o leo le mata upo le ngauinga ma le faa o lima o ngaunga. O le faa o lima o ngaunga na mo lima wina ile tae le insinia i vai lima o le ali ifai businessi na alu atu e sa ili atu ana mea tōtino ai o so faa iai ele li insilia lea isa u amea. Peita ina o atua i lava le mata upo lea i leo ma le fale mai Mosef Soswani. Ai o mai nei i lea so o lo tuli loa pea lava e lea fai businessi lea mata upo. O le fai business fo ile o lo taatia ile ofisa o leo le isi fo ia na tangi ua fai tau masina o avatu iai o ana masini ma mea fai ngāruenga na ngau ia mai vaitele. Ua iai mōli mau na avatu i leo ai lea i lava se tala ua maua po o fea ua o iai le talo sanga lea po o le tangi le fai businessi o lo tātou tau fia swafa o leo o ngafa mal suenga lea. O lea so na tātou tau mawhai ai e wala au leisi o ia leo ai tali mai ele tamaita i leo ma toe tongi mai lalo le telefoni o tātou tuli loa pea le mata upu lea i le ofisa o leo. Po fea wo o iele tangi le fai business lea na o so fai le insinia vai lima. Ma moli mau o le ngao inga o ana masini mai le business vai tele. Mai wo o tifo i le mata upu le ofisa o le loia a le company. E lua se lau tolu sifulu afe se lau valu sufitu tā la. Le tau whaanga e matua inga singa se to walu mai Samoa mo tonga fitinga i whalama i intia mani sila. O li patia le ofisa whaasara lau le malo, le tali atu le sui whaaton silo ni tanga runga le sui fua malo loina, tanga loa Dr. Robert Thompson. E se fululua ngā singa se o te pena mo ni sila ma le wha se fulu lima i intia. I le lipoti lava lea o tā ua e se fulu ngā singa se o lo tā o fia i initia, i le teiminei mo tonga fitinga e se mai le lua se fulu o i New Zealand. Inisi o tala o le wha atoa ina o le tātou tala o le fiafia nafi le tangi a papali ili o ta e maspa u whaasanga le fionga le whaipule filfilia o le laitu malo whaasale le angatolu. Na mula ulu sa mile o ta o whaasale le angatolu. Na awe fo i tua le tangi e tali e tua i le fionga i le whaipule ia na mula ulu sa mile o ta. I le ulua i tangi a le sa se e i le nofoa. Mai sa awe a fo i mafonga whetalai o le pal menelona sulfitu a Samoa le sunga pali ili o ta e maspau. O le tangi a papali ili o na ulua i whaila whaasanga ia na mlau ulu, mai atua i ailo la tu whaipule i whainga whaala atua. Peitai, o le tua inga fo le na whaila ane i le tangi a na mulau ulu e tali atua i le tangi a papali ili o. E ui, o nā tau tua inga a matai ia e to o lua le tu malo, ae ua manu malo, le tau si o le file mu mal nofu le leile fio anga ae o le tu malo. Ma whaale wai il whaamsinonga o pālota ile aso nafi aso ngafualu sfulu o ki topa. Ma poro ia ile to olua lea to e fo ia tu le aso tolu sfulu o maasina nei. Ma vatu kopi o whaasalaunga o le whaaui itua o tangi. Ai o whaanga solo i lava isim ta upol pālo tele ile whaamasinonga. Peita e ile whaamsinonga lava i fua uto e tolo ile stofi nei. Le mata upo tangi whaasanga il sui pāle mia le fionga toe lupe pōmule nuku o ne semo. Taluai o lo whaanga solo pel whaamsinonga le tu malo sa whatatasi o whaafoel whaamsino Senior Justice Nelson o ato e tolo ai le mta upo sui o whale alili tasi i le aso tofio le vai so nei. O le fionga le whaamsino Justice Nelson le sa atofa mo le whaafoe no le mta upo le a whale alili tasi. O le tangi a le sui tau vaa le HRPP le sunga tui lomalangi silo tala meko e le imanuia lan taumwhai mai le tofi. Mai atu ua ia le whaipule maanu malo i le solio tula fono le whainga palota. O mai tawina i le tangi e tali e tuai nā tua i ngā tui loma o ta pena foi, tua inga le sui pāle mia e tali e tuai whaasanga i le sui al HRPP. O le asa tofi nei, e wala wale mta upule lumo le whaamsinonga o palota. E luas fulfitu te simaleo no miliona tala e tu samale 12% o porkalame o tupe alu. O lo wha leo mo ni vaenga ele i fufuaina. O lo wha ngai no ni vaenga tupe mo na on tūlanga mātu iam wha lave tu whafu sei. Peitai, e se lau wonu sfultolu tesimal valu miliona tā la. Leo wha ingo tupe wha mealo wha leo lo fufu e tu ina mai. Mo le wha tinonga o atina i te tele, ale malo mafsoso ani tu sa amo vaenga ma oti. O le pa umau lalo, wa tangi ai wha iti tio langolango anisio tātou pa anga mātina e. Ile umane o fono le chako, maisi ati na e o le tausanga wha tupe, lua o lua whalu o lua lima. E au fiai por kalame o swinga o le tau, poloketi o whatu angam whainga whaiva, poloketi o le tapu ina o le swavai vai singano. Iai fo i sosoani mai pa anga e valu lua tesimal tasi miliona tala,
e tu ina sao tu lava I whala pop tum oti o la whanga manisi o ofisa o le malo e whaatino ai. A tina e wawe iai le wha mua le malo mua fiu anga. O le solulo le vai aso nei luas fulua o ke topa, le ai amata whaatala noa ai le talo le tupe whaaso soa, lua o lua lima, lua o lua ono. E peon whaata ape ai I le lua I nei o vai aso. E mata I tu e komiti whaapale mene. E nisi o tala I tolu aso le ua whai ai le o onga whaapitoa tina no whatane o Samoa, o I tutono le polkalame no whatane le SVSG le Samoa Victim Support Group. O le ongolo o whai le maoto I le Yesu tama mea Apia Catholic Church, mai le songa fua I le solulu. Ina ia popoto umatina no whatane whai pisini se wha o ngale computer, telefoni, so ta inga televave, e fsosoane I le whaola ma le whaalau I lo le pisnisi. Mai alo whaatautai e le sui o le fono pule whaatonu o le Samoa Victim Support Group, le sunga al whawali I unu toa fono ti. E le ngata ina sia fia e no fotane wha o ngāw so ta inga wha ona ponei. Ai o lea o oina ia I loa whaatau atua ia latou o loa ngaosi. E silia le lima se lau no fotane o le tunu o lo whai lava latou pisinisi talu mai le amatanga o le polkalame o stasi foi. O fofoe tu uiti ai sa wanga whaasanga I tina whanau. Ina ia ave aile no fotane o stangata e whai atonu amana ia lona leo, malima malosi e ati ina elona ainga, ma wolta mao ainga e leto e whaalangolango I nisi. O le lima vai ma le letang o lima leisi ya o sa wanga I le tunu. Ina ia atoa le tuto atasi o le nofutane whai pisi nisi, o lo whaawawa I lava, le polkalame inu I tua whaaonga ai to mai whaona pone whaatawai o loa. O le solulu e tapani ai, le aonga whaapitoa o whai nei.